pagayami, irugita yon ti pakasalitaan ni Lester. Tuloy-tuloy dito nga sa hangking umubet, gabot tapno may mut kanyo ti pakasalitaan na. Sa gudahin nga ti surat ni pagayam ti nga Lester. Iti pa nang isurat, pakasalitaan ni Lester, iti pa nang isurat ni Lady M. Dear Manong Nemi, apay nga tama nung Nemi, no siya sinupay, tinakakaasi ti kasasaad na. Isupay ti adada amay rumen. Tayo kunadan, no asinupay tinakurapay, adadamet nga agkurapay. Makunak da ito manong Nemi kabuta, nasapaak nga naulila iti ama, sakit ni nanang ko manong Nemi nakiasawa, adagos, kalpasan ti manula abulan. Sa daim madayo, nga dinakmet insurot. Imbatin nak manong Nemi iti sidong, ti kabsat, dedi tatang. Wen, lalaki a kabsat dedi tatang. Angkel ko nga mismo, kaanakan nga mismo, putot nak ti kabsat nga mismo. No sa sinupay manong Nemi, ti tao nga sidag akadardaraam, isupet ti mangirumen kan ka. Idinto na rin tao nga sa mo kapinano, kat isudat mangilalakin mangipateg kan ka. Kasto ka di talaga. Maparekdekan te ka dito, kakasto yung kakaaduan na nga di kapkapi na no, isut mangisakit ka na tayo, kat di kabagyan tayo, isudat mangirumen ka na tayo. Ngam sagbay ngayon lak na nanay ng irugi dito yung pagkasalita at manong Nemi agamak ni Lady M ti panang isurat na. Kan thank you kan ka, iti nga panang ibasa. Kan kablawan kayo, tinaragsak ka nagasat nga oras yun dita Nemers Studio, iti Nemers Studio Family. Kastamit lang ka nagdipadak nga dumdungeg ka nagbibuya, dagiti OFWs, dagiti kalugaran tayo, kadaraan tayo, adan nga ginindeg ka nagtatrabaho di sa bali ang Pangilian. Kumusta kay amin sa kapada, na embag nga oras tayo amin, kat kastoy nga nakrugyan ti amin. Manong Nemi nakigtutak ken orayak la na pariyaw, gapo tinariknak nga sakit, itinatanggan nga banag nga nagdisuti magik. Nga poon nakariingak. Uwain manong Nemi. Agasan, nakariingak, taada ng pang-ur kanyak manong Nemi. Orayak la na pariyaw. Ay! Nagsakit! At nang pang-ur kanya nga nagdisoy ti bagik. Nagigtutak manin ni dag mangikon ti bukaw. Aldawin loko! Hata ka pa ilang nidangan na emas ti urok mo. Alam bumangon kantang ka iway-way na kiti tarakan. Ita pa lang emak na kiti nuwanggan baka. Nigayam Uncle Emil tinang pang-ur kanyak. Gabot ti bagik nga namalo manong Nemi sa anak nga nakakuti nga bimangon nga dagos aging nga dinak mauray nga gunay kinugtaran na ti bakrango apo aray ko Angel Uston nagsakit bataya ko agasem taminalo na kinugtaran na pa ti bakrango. Nasino ti saan nga masaktan, manulaing edit taon ko, anong Nemi. Naibagak pa yung nilipok ko, di bataya ko! Nagsangsangit ang kabuti sakit, kanut-ot nga marikriknak, nga buti panang malo, kan panang kugtar na kanya. Dahil tati maghanap mo, loko! Ha! Malululagan ti kumat mo, mukat mo, ngam di ka pa lang bumangon, sadot! Hawan ti pakairanudan ken ka!
Wala pulos, di mo pulos may karo tinamlamutam loko. Agkutikan, ikang kamanan na eh. Ngayam sakbay manong naming nga nagdisumanin tigam-gam na. Inaristo ako di maon, kahit nagtartaraya ko nga rimuari ti silid, nagtarusak iti ayan ti apon nagitinuang kan baka ni Uncle Emil. Duwang anuang gan may nga baka, tagititarakan na. Inukarkar ko manong naming nagitigalot na, kalpasan na. Inukod ko dagito nga insalog iti taltalon tapno ipastor ko ida. Naiway-way ko nagitinuang kan ti baka manong naming intugaw ko iti tambak tamariknak. Nga nasakit ken naut-ut pailaing tibagi ken makrang ko nga nagdisuan ti pang-or ken kugtar tinaranggas nga uliteg ko. Entuloy iti nagsangit. Entuloy ko dito iti nagsangsangit manong. Nagtugawag iti rabaw ti tambak. Entuloy ko ti nagsangit. Manong. Inay ay ko una iti kasasahad ko, ape kastoy, iti biyag ko, ape kastoy, iti nagmarinak. Malagip ko manen, nagkinirakal ko. Saan ko makakastoy, iti biyag ko ita, na si bibiyag pala ang nilitatang. Kano saan nga pimano ni nanang. Pimusa initatang, gabuti kimat manong naimi. Nakimat kabayatan nga agar arado italtalon. Napigsa iti tudog, ruod ken kimat, ket natamaan ti amak. Awampay makatawin ko idi. Aket awampay ti makatawan sipod panakabalo ni nanang nakiasawa manen. May sang ili iti lugar mi dinangasawa ken kuana. Ket idi agawid, ingkuyog ng tinak. Tinasakit manong nemi sana kayat ti asawa ni nanang nga sumurot at iso nga ore kasano edi isangit ko, takayat ko kumati sumurot kadakwada. Ngem pilit nga imbatinak ni nanang, iti sidong ti kapsat nga bordek ni tatang. Umalo pa lang iditawin ko manong nemi. Dadak pala iti ti may kadua, nga tukad iti elementarya. Kini panawan na, kinimbatinak ni nanang iti sidong tinaranggas nga ulitek ko. Kat manipod panakipagnaed ko kada Uncle Emil kani Auntie Auring nagbaling nga nauyong kanarangas kaniyak ni Uncle Emil. Idilikodan nga ubing ang paidi ken naganus pa ilaing tibagik. Ngem pinagtrabaho na akon kanang itinadagsen nga saan kumapalarumpeng nga trabahoan ti ubing nga kas kaniyak. Kas kuma iti para pastor kanang iti taraken na nga dingwen. Siya ti kang runan nga katulungan na kadagiti awat na nga talon. Walo pa lang titawan ko idi. Imamukon kang reep ka ng gapas. Naritor ti bagik. Indagdakkel ko tinapalaos arigat. Napia kumamit no saan nga naulpit kan nga. No makabasulak manong nemi dinapayen pilyen ti pagdisuan ti basnot na. Nakarkaro akpay ng may nga ayop ti pampamayan ni Uncle Emil kaniyak manong nemi. Pagsayatan na manong nemi nagbaling nga na anos na singpet kan naasi kanyak ni Auntie Auring nga asawa na. Imagine, saan ko kapkapin ni Auntie Auring, asawa lang ti kapsat di tatang. Ngim iso tinaanos ka na siyat kanya. Iso nung ti mga anawa, kayang kuwana, kini Uncle Emil no kasta nga dangran na. Kasi tinaminsan manong nemi agasem, na minsan nga naliwayak, nganyapon na ginitarakin na tanalipatak. Pinagpaklab na kat kastaunay manen, ti panang manson na kanya. Ay na Emil, alakay, eustonan! Ay, asa po ka po. Kas kalagbaut iti ulag iti netang araramide mon.
ayop to, pagkat masaktan to, paanan to lakid din, kaya kuha na, usto na ni sarding mo, nakakaasin na nakanakam. Inyan anawa ni Auntie Auring, hindi orila makasangsangit, gabuti asin na kanya. Uwan manong nemi. Pagangayan na, no kasta nga, isakit na ni Auntie, isudan ton nga agasawa ti agapa. Kagura ni Uncle ti panangi kanawa kaniyak ni Auntie. Kaya di agtur po sa kon ti elementarya manong nemi di da kon pinagbasa ti high school. No pa kahit ko kumaman idi nga ituloy ti panagbasa taore secondary laing ti malpas ko. Imnatangken ti pangedeng ti uncle ko. Basta no saan, kunak saan. Si kapay nga paggastuan. Awan tumatla serbina. Nga agadal ka. Tatal-talon tumatlang tungpal mo. Tulungan aklayang ngayon ngagtalon. Tapno maikarom dagit ti ipakpakanmikan ka. Dahil tat desisyon naman nung. Awan nga rod tinaaramida kung saan nga nagtungpalatan. Iso nga nagbalin, nga ititalon, ti ayoyang ko. Kahit dagiti mitnuang kadabaka, tinagbalinan nga gagayim ko. Dagiti nuang gan bakat, nagbalin nga gagayim ko, ta isukad kaduwak. Na inaldaw, kasarsaritak pa, dagiti nuang no ko, kendi baka. Aging manong nemi nga barito akon. Barito ako, nagtawanak din 14. 14 years old ako. Ngayon kaskas din nga nauyong kanaranggas kanyak ni Uncle Emil. Ngayon damat di kiti kong daway nga nalamiis ti ulo na. Kit iyawatan nakmat ti kwarta kit kunan. Oh, ato ti sangaribo. Nga gumatang ti sandal mo, kad arwatem. Tadi kat agrotay-rotay akasta. Sana ba't kadakas kat launay? Amukmat na mga asik kat. Basta amom tagtungpal, saan ka makaraman? Gaman at Uncle. Ngayon tunukuan manong nemi. Ang tanak manin. Maminsan lang ti makabulan, maminsan lang umisem kanyak. Ngam kaaduan na inal daw manong nemi, unget dito'y unget dita. Ura awan ti makita nga basol ko mga aramid ti pakabasulak, adalang pamparan na nga mangunget kan mangranggas kanya. Usaw anak to kadagit ang kakadakas ng rona no kasta nga mabartek. Tamo naman tumino, mamartek suna. Ken no kasta nga mabaybayak dagit taraken na. Kasla itatay manong nemi. Naladawak lang nakariing, ta medyo madi ti magbagi, bunga siguro ti panakaarbis ko di kalman. Pinangor, ken kinugtahugtaran nakit din. Marik na akong ti pudot ti darang ti init, aldaw gaya men, agkirausen ti tiyan ko. Diyak pa'y namigat. Si Mang Atak kalpasan nga napainom ko ken napadigos ko dagiti tinuang ken baka. Nagtarusa kiti kusina, nadanon ko ni Auntie Auring aglutluto. Auntie, adakon? Na, kit talaga nga adahan. Alagat na si anak ka. Si malog kamat lang, amok kat hangkan agawid. Kabuti kasi yung narabid man ni uncle mo. Kaya pag-isunay, dandan ako makaluto. Malutluto na ito si Daim tayon. Uraim langin tamangan na iton. Amo ko mabisin kan. Tadi kapela ng bigat. Uray kapela ko timpaunig mo ite bigat ng awan. Kasano? Kasi jamat manin tinamayan kang ka. Jay demonyo nga ulitag mo. Kinunana. Sa anak latang nga naguno ni Manong. Nagtugawag iti ayan tilamisaan, madamdamapay, imbagan ni Auntie ang mga anakon. Taamang ano sumangpet ni Uncle. Kahit pagpupudutan naktumanin ng runag at nakainom ka naman ng abigbigat.
Kabayatan nga mang manganak manong name nagtugaw ni Auntie Auring di sangok ket kinunana. Amom, Lester Barok. Auntie, ay, po. Masyanak unay kang ka. Ngam awan ti mabaling ko, tano, ikanawa ka, no kasta nga dangran na ka ti asawa. Siyak mo ti kaapa ni uncle mo. Ang mamom, saan ka nga papapanawin? Ano ti kayo sawan, auntie? Saan ka nga papapanawin, Barok? Tano siya, imbilang kan nga anak. Kabsat na ka, ti kakaiso. Ha? Kabsat na ka, ti kakaiso ng anak mi nga ni Joy. Ni kasinsin mo, Joy. Ang mamom, idoron ka nga pumanawan iti dahito nga balay. Ha? Auntie? Ulitek, saan ka nga papapanawin? Tanagbalin kan nga napatigkan ka. Nagbalin ka na nga patig ka na kami. Ning malagmit uncle mo kat mangirumen kan ka. Mismo pa yung uncle mo. Kabsat, deditatang mo. Imta kami kay ni Joy. Imbilang ka nga anak. Imbilang nakamata kabsat ni Joy. Ngem na say-sayat no umadayo ka pa'y laeng tap numaliklikam ti kinaulpit ni uncle mo. Kinapod nun, auntie, mapampanunot ko met data. Kasla jakon kabaylan, di kita araramidin ni Uncle Kanyak. Kas makita yung met. Nakukot-kot to nga, gabota. Mariturak ti trabaho. Apos takas to pala ti bagi kugtaran nak. Panguran nak. Ila mo, nakadadot lama, di kita irangkas na kanyak. Di kitan to nga tati, saan ko pakalipatan keng kuhana. Numakidak na kiti lama piglat, unuan yaman dita, litem. Ken kasto nga kinakotong ko. Kanayo na kamabutbuteng, na naroon ako sa nga mapartik ni Uncle. Ngayon, sa dino ti papanak, adayo matayan, di kita kakabagyan ni nanang, ken ori ni nanang, adayumat nga lugar tinakain kamangan na. Sa may sa, 20 kwarta kanti. Iso ori no kasano ti ayat ko nga pumanaw. Diyak makatalaw, tao man ti pagpletek, ken awan ti amok nga papanan. Ngayon kinuna ni Auntie Auring, ano kaya't kukit na nakano palagpak ni Wano makipagyan iti kabsat na sadya Isabela. Nga iso da ito ni Auntie Lorna Manunemi. Ta iso kano ti mangtad kanya kiti pagpletek. Parang isakit ko keng kara ito, oy, Lester anak. Auntie, parang isakit ko keng kati amin. Sobran ti panagrigrikat mo, panang parparikat keng kani Emil. Kas na ko namin tayo, sikamalad ko na. Kinamti itsurang Barok, nakakutkutong ka. Gabuti pa nakaparparikat mo trabaho. Awan ti pagdanagam. Tanakasalita ko nga na imbag, ni manang ko nga Lorna, imanugot nga mapangkaagyan sa jay. Nasing pet, dagit agasawa, kanigidwang anak da. Agbaling nga natalgad ti kasasad mo sa jay. Iso panunod ka. Agdesisyon ka, no kayat mo timapan. Tulungan ka, Barok. Gabuta maasyanak unay kang ka. Pinanpanunot ko da ita nga singasing ni Auntie Auring manong nemi. Kahit nang desisyonak. Tung palek ti kayat ti asawa ti uliteg ko. Gabot mabannog meten, mabanugak meten nga ibtur ti tuok ken rigat gabot ti kinaranggas ti uliteg ko. Ket kabayatan manong nemi ngayim impakek dagiti sumagmanulaeng nga arwatek.
tsaka mo. No apay ngagluwag. No apay ngagsangit akmanin. Ang nalakit nga minantigas-gasat ko. No umakarak ti pagyanan. Baka sa anak to ngagpaot iti papanak. Baka umakarak to manin. Kaslagla umang umakar-akar manong na yun. Pumanaw iti na ito nga lugar nga nakaya nakak manong nemi kandim makilak. Numabalin lang kumakidyak kaya na panawan ni uncle ko nga Emil. Nga ore no naranggas kanya kat bigbig pailaing nga utang ko ken kuha na tibiyag ko. Tanuawan da ganyan ti auring nga nang kup-kup kanya hindi tapanawan dak ni nanang nalapit. Tilad na kumalitan nga nagtungtong palad tibiyag ko. Una mabalin kat natayak kumakitan. Numabalin ko makasanak ka pumanaw kinumadayo. Numabalin lang ko Parbangon idiriingan nak ni Auntie Manong Nemi. Ada kanon na kinatulog na nga tricycle nga mangitulnong kanyak. Iti pagurayak ti bus nga pagluganag agpa Isabela. Kat sakbay nga rimuara kiti balay Manong Nemi nagpakadak kini Auntie Auring. Kat inarakop ko isuna. Ina ko nanti. Kanagaman ang tikinaanos ka na kinasya at mo kanyak. Oresan nakakapkabagyan. Nariknak tinapalalo nga pa nang ipatigyo kanya kanti. Nagsaya at ka. Nagraman ka ni Joy. Di kasinsin ko. Numabalin na kumaan tikat. Di kay kayat nga panawan. Kaputa kayat ko yung subad. Hindi pa nagkup-kupyo kanya. Ngimikarik ka na kayo, Auntie. Agsubliak to. Kinawag nga ikarkaragandak. Nasabi ko tayo ti lugar nga papanak. Katagbalin nga natalgad ti kasasahad ko. Nga masarakag to mga tinapintas nga gasat ko, Auntie. Naibuyog na Auntie Auring, di pa nagsangit ko, kat nagarubos met nagitiluan nga nangarakop met kanyak manong. Agananat ka iti lugar papanam, lasteranat. Di mo liplipatan ti agkararak kina Apo Diyos. Taiso ti kang runaan nga mang tulong ken mang tarabay ken ka. Agsingsingpat ka sa jay. Ha? Kanayon nung tumawag kini Antim nga Lorna. Tapno kumustahan ka. Sige mapankan. Ang mga numakariing di angkel mo. Alan, mapankan kitulite ka. Agan-anad ka kumalas ter anak. Idaglogan ako ni tricycle, Manong Nemi, tinalyaw ko pa na minsan, ti balay nga nagkapuak. Kat na itanamitim ko. Uncle, idawdawat ko nung sabi ko tagnanayon ti salud at yo. Uncle, lagaman, ito na minsan, numampay ng dangrandak. Ngimamok, nagbali naklatamat ka na patek ka na kayo. Agsubliak to, Uncle. Auntie, agsubliak to. Idada ko niti highway nga oray ti bus Manong Nemi pagluganak agturong sa Jezebela. Numanin sa ripat patak tinagkapuak nga lugar. Tinakaya nakak kandi makilak. Agsubliak to.
agsubli to. Hinggang nga dan nagluga na kabahas manong nemi, kat naman pa'y aglawak idin, ngam kaputan na pintas, iti nagtugawak, tag may mesa iti may isang tugaw, inturog ko manong nemi. Hingga nga nakagtengak nga rol dito Isabela, manong nemi. May daksinamat, dagiti nangibilinan ni Auntie Auring kaniyak. Kat siya ragsak na manong nemi anang pasangbay kaniyak. Dagiti agasawa nga tita Lorna ken ni Tito Bernard. Agrama maten kadagiti duwang anak na. Da Bernadette ken ni Bernard Jr. Siya ragsak na manong nemi anang pasangbay kaniyak. Manong nemi, di panagyang ko kadakwada nakasaysayat da unay kanyak. Tako na ni Tita Lorna. Saan kang babay na, Lester? Ibilang mo, nga balay mo dito ay. Kabuta ibilang takamit nga saan nga sabsabali. Mani po ita, si kanti inauna nga anak mi, kini ati itong nga Bernard. Kapsad na ka anak mi. Okay? Naistorya kanyak ni Auring, ti kasasaad mo, iti sidong da, ti kinaulpit, kan kinaranggas, ni Kayong Emil keng ka. Iso kinid daw na kanyak idi, nga umay ka laing makipaggendag dito, kada kami, kada mo nugot kami nga dagos. Kat sapay ko Lester, ta magustom dito. Agamanak tita, ananusandak ko karik-karik, agagagetak, tumulong nga kadig trabaho dito balay. Ora iso lang ti pagsubad ko, iti kinaimbagyo kanyak. Kaniti, panang pasang bayo kanyak dito balayo. Agagagetak, tumulong nga tita. Kasta nga rod tinapasamak manong nemi. Inaramid ko ti amin nakabailak at timulong karig ti trabaho ti uneg kanduar ti balay. Mahilig manong nemi o nung paggugusto. Paggugusto ni Tita Lorna iti agmula kadig ti masetas. Ado digit na pipintas nga masetas na duma-duma dagiti agsabsabong nga mula na. Tunggal agsapa manong nemi mapangkusibugan ida kanayon nga dalosak ti puunda. Wen inasikasok ida nga naimbag pinapintas ko ti aglawlaw ken nakadaldalos ti pampamayak iti araw bayan da manong nemi. Banag kapakaragragsakan unay ni Tita Lorna ket kunana. Ay na. Manipudi at daka dito nga mga asikaso ka na giti masetas ko. Ay lalo nga pimintas kin limas bangda. Imado na giti sabong da. Nakadaldalos pa yung tiglawlaw. Ay sus, nakagagat ka, Lester. Pudnoti ko na ni Tita bigat, malem, nagsagadak. Mga opisina ni Tito Bernard idintuta at damat negosyo ni Tita Lorna nga restaurant. Iso nga napindas ka na sa luwan-luwan ti biyagda. At nakatulong da, iso ti kaduwak, kamawat-bati ti balay da, tagbasbasa met dagiti anak da. Pasarimet tumawag ni Auntie Auring ket kumustahin na. Imbagakbat nga nasyatak nasaya at ti kasasad ko. Ipadamag namet manong nemi nga sa adlat takano ngagbalbalyo ni Uncle Emil na uyong ken kaskas di nga takano nalaing nga uminumi ti arak. Adan makatawin ko ti sidong da Tita Lorna manong nemi panaglulukat ti klase edi kasalita dak dagiti agasawa. Kaya't dak ano nga pagbasahin. Ngam nagkidkedak ket kunak. Ore saan latan, tito, tita. Umanahin ti panang pakpakan nyo kanya. Kan may sa lakaya ko nga high school. Naggraduara ko maitan eh.
Ay, Jesus, awan tilin na kayan ti adal, Lester. Owen, may napanagnakan mi ti kinasya at kan kinagagat mo ang ubing. Adayo ti magteng da kiti kaskeng ka, Lester. Nalpas da kan nga tinulungan, itultuloy min dayta. Pagadalin da ka. Tapno agbalin mat nga napintas ti masakbayam. Manugutak manunemi ket ore ko la na arakop dagiti agasawa pinagsinublat nga narakop. Gaman ang kada kayo, tita. Happy nga nagsangit ka. Nalpas mo ti sangit nga sangit. Saan kang ang sangit dito, tawanan ti mangranggas kang ka. Iso kumisam ka, agragsak ka. Nagbasa nga rod manong nemi kas kalikagum da, ken kalikagum kumet. Kat iti saan nga napupuutan, aba naglabas dagiti tawen manong nemi. Naturpos kumatlaing ti high school. Kat naganrunak iti kolehiyo manong nemi nangalak ti kurso nga nursing. Tay suday ti kayat dagiti agasawa. Kat kalpasan ti upat nga tawen, nakaw, saan nga napupuutan, nagturpos akon. Kaslasanak pa lang mamati manong nemi. Idi awawate kon di diploma. Kaslasan ko pa dyan, nga di ubing nga enrollment ti bukod ng angkel kat nakaadal kat nakapagturpos iti college. Ti ubing manong naming agpaspastor laing iti tinuanggan baka. Kat nakangis-ngisit gabot agmalmalem nga kadana ti kainitan. May side nga nurse. Diyan napupuutan nga agararubos man dagit ilwak manong naming. Gabot iti dahito nga ragsak ko. Okay. Taka niya pa lang ti panagluam. Ano pa nagsangit mo? Ita ta nagturpos kan. Ita ka di pa lang ti panagluam. Ano? Ang ragsak ka. Diyak namin mas baalan tinalaos nga ragsak ko, tita. Tito. Diyak naman ngagbalag ka kakastoy. Utang ko ka na kayo. Kani Tito Bernard, ito nga baligi. Saan nga po ka na kayo? Sa anak ko mga nakaadal ka nakapagturpos. Awan di sa bali akang runaan nga pagyamanan tayo no saan nga ni Apo Diyos. Laglagi pang data, Lester. Sa may saan pa nga makuna nga naanay nga nagbalagi. Saan pa nga naanay ti pa nagbalagi, Lester. Mangrugrugi pa ilaeng. Nang mo ka nagdidumting nga panubok ti biyag mo. Ha? Agbord kanto pa ilaeng. Di mo amo, no makapasa ka uno saan. Ken ore no makapasa ka, tas paggarigan, marigatan kanto pa lang sumrak ti trabaho. No awan tinapigsa nga kapat mo iti gobyerno. Kaadwan na kat, nga kastaitan, agdama mapaspasama. Kinunamit manong name ni Tito Bernard. Dimtang nga road manong name iti palagtake ko iti board, inaramid ko ti amin kabailak nag-review. Uwan, permi nga nakapaspas na kak nag-review. Nakabayatan nag-review ak manong name iti pulos malipatan, ti akid daw ti tulong ni Apo Diyos. Kaniyak, nasapay ko ma, tagbalagi ak, sapay ko ma. Kat kasta unay manong name iti panangikarkararag ko, kas na ko nakitain. Aging ga, idi rumuwaran ti resulta. Manong name, orek la palagto iti ragsak ko. Idi mabasak dinagan ko maisak kadagit na karuwar. Can imagine manong, adak iti top 10. Number 8 tak mo nung name. Adak kadagit iti top 10 kat number 8 tak. Urad na tita Lorna kani Tito Bernard nagramam natin di kita anak dagat kas taon ay tiragsak na. Congratulations, Lester! Kung namin tupay nga makapasa ka.
At nakabi ti top 10. Top notcher ka. Kaya tita, Lester, Tito Bernard, nalasata mo ti karigatan nga paset ti panagbiag mo. Kas may sa nga nagturpos, nananay kan nga nurse, sapay kumantalisto ka makastrek ti trabaho. Nangangay manong name nagidi agasawa iti party, victory party. When, ti panang celebrar mi, ti panakaruar ko di board, kat kaputad dakit ti top notcher. Alisto ka nakastrek iti may isang hospital. Dito Isabela manong name. Dito yung incident ko, ti bagik ka iti pasyente. Takayat ko manong name, nga iparik na kadakwada. Ti ayat, ti may isang tao. Noong pa'y adada iti karigatan, dagiti masaksakit. Nang naroon naman nung name, dagiti indigent. Dagiti makunang marigrigat. Ngawan, ti pagbayad da iti ospital, kan karagin nangingin na nga agas. Mabaling ko pa ilapsan, sa manong name, tumultulong at kadakwada. Siyak pa yan, di mangmangtid manong name, itigatang tadig agas. Wan, insingit ko kadakwada ti bagik. Kasta ti panagbaling ko nga nurse manong name. Maragsagan naman ti panagserbik. Wan, di kita agsublingan ta pasyente na kat siyak ti sa pulenda. Gabot amudan no kasanuak nagserbi kadakwada. Di kita adda pasyente nga awan ti bantay na siyak ti agboluntaryo o renal patient ti duty siyak ti mangbantay nga masikaso kadakwada. Siyak ti mangpatpatumar kadakwada o renal patient ti duty. In-enjoy ko ti trabaho iti ospital manong nemi. No pa'y medyo marigata nag tapang rabi iti duty. Wen, nagan-ano sa gabot na pakaragsakak ti serbikan tumulong ka dagiti masaksakit nga pasyente. Aking gama nung naming at dimteng ti may nga baro. Wen, baro? Nariknak di damo pa nagpitik ti pusok. Idi manong nami, ta dimteng ti baro nga nurse. Kasirserek na nga nurse manong nami. Iso da ito'y ni Maureen. Nariknak ang kuha na ti ayat. Madakmat lang manong nami nga nurse. Nga agpadpada nga pangrabi ti duty mi. Kaditi may isa nga panag-duty mi, manong nami lipas mi nga binisita di kiti pasyente. Time met tapno gres kami. Inabis ko iso na ti kantin. Apay? Nintag kape. Tsak mo naman nagkape, Lester. Hindi aggatas ka. O no di mo kahit kape o naggatas, agmaylo ka. Sige. Manong nemi, ato na kita nagsasalitaan mi, naging inistorya kami. Inistorya kang kuha na no kasano nga nagbaligak, nga nagbaling nga nurse. Kadadadig ko daw manong naming agsangsangit. Nagsangit ka. Talang kami si istoryaem. Nagliday ka. Ayan, katsi ka ngay. Well, naragsak kami nga sang kapamilya. At dadamang mga ni Papa, talo kang magkakamsat. Doktor tinauna, engineer jay may kadwa. Sakmat nurse nga buridik. Nakasasaya ti biyak yun. When, nasingbet ni Papa, di na pulos sinaksaktan ni Mama, kastamat ni Mama. Adial family kayo. Ada nasawa di kakapsat ko. Napindas man ti pamilyada. Professional ba di asawa da. Katsi ka. Itun ka anong asawa ka. Bingak pa yak, trabaho ak pa. Kanon to ti
panangibaga di boyfriend mo ti will you marry? Ang pay boyfriend ko. Ah, dito ang kinapintas mo. Daking ka no saan ka mamati. Ito nga ano nga rin nga dumteng ti first love mo. Tsaka man mo, kasi ka ngay, sana ka na daan ti girlfriend. Italaeng nusong batan na. Ano ko matisong ba't kuking ka? Kalpasan ti pang ibang I love you. Lester ha? Saan nga ang angaw data? Saan nga ang angaw ni Ayat? You're my first and last love, Maureen. Diada mo pa lang nga makita ka dan nagpitik na sangsangayan ti pusok. Jack pa pulos na rik na rito italaeng. I love you so much. Kahit no basta itang kakasigod. Ti anya nga rason. Gabuta. Nagkapu ka ti saan nga happy nga family. Dito ka ti rason. Tapno pa kayo na. Hanga bali nagkapu ak nagbalik iakman. Oh. Pasispas. Tinapatagita kit tiagdamakin ti masakbayan. May kariyak nga tamat ka na kayo ta may sakpat nga nurse. Kaning tinikodan ti amin nasinaw ti pusok nga kayat. Sikakit sikan tulaing Maureen. And I love you so much. Manong Nemi, ti amok idi ka talaga nga pagurop ni Maureen kita agang angawak. Ngam saan kong sinardingan. Nagtultuloy ti kinasingit, ti tunggal may sa kada kami, Manong Nemi, kang kanayo nga ta kami tag-partner, no, astang duty kami. Agidan kami mapan, sumarungkar, mga sikaso ka nagiti pasyente. Mas daw met, Manong Nemi, tanaasidag kanyak, nagiti pasyente ka nagiti bantay. When idol dak dagiti pasyente ka nagbantay. Tunod da dagiti agdoble ag triple nga da pasyente na amamuda ka dagos. When Manong Nemi no kastag sa sarita kami kini Maureen. No idi kat kaslayang angaw na kana angaw para kang kuana dagiti balikas ko ni Ayat. Nga magrugi Manong Nemi mamatin. Kat nung asta nga umisim na Maureen, adadamang agminar ti kinapintas na. Gabo ka na singin, akalid naman nun na yun. Kanon to? Ngaklonin na. Puno talaga ka di nga sana kami kari. Gabutan na kurapayak laing. Lester, awan na kurapay, awan na maknang itinagan ni Ayat. Amin tayo kad na ikari nga kaya. Ken paayat. Nugasta, adanam namak. Urayan laeng. Kaanon to? Di ka di makauray? Agurayak, halakit mo na yung mabayag. Gabatan nung mabalin la ko maarakop ka. Kat maagkakon di kiti lips mo. Datagayam tikal kali ka goma, tibagik lang, haan. Mariknak matin tipitik ti pusong. Nagtultuloy nga nadaanak tinamnama Manong Nemi. Kadito'y kong impakita ka ng paniknek ti kinapudnok. Itinasgad nga darigagay ko ti babae nga patpateg ko. Kat kalpasan ti inem nga bulan, kastaon itiragsak ko, idaklunan nan ti panagayat ko. I love you too, Lester. Sabi ko mata dinagtulayang nga paldaangin. Damok ti agayat, kat sabi ko tasana kang bidot nga sikat ti pinilik, nga pangisagutan ti puso kan panagayat ko. Kinuna naman ang Nemi kat nagkariak mo. Ikarik kang kabiyak ko. Sikakit sikan tulayang ti babae nga ipateg ko. Ayaten kan tuteg na nayon. I love you, Maureen. I love you so much. Kaya dito'y Manong Nemi nga inarakop ko ti babae nga patpateg ko. Nga ti umuna agundaway, inmaldit ko Manong Nemi, tinabara nga kek ko kanagitibibig na. Inarakop na kmet abinales,
kat naglanang iti medyo napaot manong nemi di gidimbing mi. Anyan nga nagimnas manong. Talaga nga nakagasgasatak. Ta nagtugmok, nagsabat ti dalad mi kini Maureen. Dahil din manong name tinangrugyan tinanay nga ragsak ko. Kasladad da nga rin magtaak nga nagtrabaho. Tinamo tani Maureen nga iba't patag ko tinagpaing inspirasyon ko itinaldaw-aldaw. Nakaragragsaka. Kat nakaragragsak met da Tito Bernard, Tita Lorna, kraman da kiti anak da no kasta sumang petak. Ito parang duty ka naragsaka. Amok no ape ka naragsak ka na, Esther. Ah, tita? Adan nobyam? Yang mamukto ka na kayo, tita. Panak mo lang nga nurse. Konakto pa yung amin, kat. Alis to ang nga rod. Kantin, lumakay kan. Mabingak pa, auntie. Agor nungak pa eh. Kan kahit ko nagsubad ka na kayo. Di mo pang panunutan. Di pa nagsubad mo ka na kami. Di panunutan kat panang isaganam napintas ka bukilem a pamilya. Laglagi pem, napadasa mo ti adong arigat. Di mo ko mapagrigadan do digit anak mo. Di ka nagbaling anak yun. Ken, nakasasayad ka Lester ta. Nakanagiti pasyente. Agdang dinamang. Ado na kita maamok nga sa asikaswam ka talagang nga naasikaso ka unay katakwada. Itultuloy mo dahil kinasiyat mo Lester. O nanti, tita, gabat na pakaragsaka ka talaga. Nagragsak ti tumulong, nagragsak ti agserbi. Nagpintas nga din gano ti mangigmungit, thank you. Ulit-ulitan na thank you. Nga mapay nga tama nung naming daragsak. At damat lata nga umipipos tiliday kan banagsaka ba. Apay nga ta. Nakaawat ti tawag manipod ka ni Auntie Auring manong naming agsang sangit. Auntie? Apay? Lester, anak. Kumusta kan? Asta, Auntie? Malaglag ko pampanutak nun ka anong panagbakasyon ko rita. Isagsaganak pa lang ti amin. Damok pa lang ti trabaho sa may sakit. Nabit pa nga nadaanak iti girlfriend, Auntie. Isa nga nakaragragsakak. Nakaragragsak ka. Uwan, Auntie. Maragsakan ak met tanaragsak ka, Lester. Managip mo ti kunak kang kaidi. Nga nasasiyat no pumanaw ka, umadayo. Auntie, sang kupulos malipatan dita. Ngam di ka rin nagsubli ka kanun to. Ita kuman. Agawid ka kuman. Gabot si kalayagan, ti awawagan ni uncle mo. Auntie? Gan nga na idalit, iti kami ni uncle mo. Katkasla si kalayagan, ti ururayan na, Lester. Apin nga talang ibagayo, Auntie. Kang ganayin kamit ka tumawag ah. Ay, diyan ka muna, apin nga talang amin ibagakan ka. Italang amin nga, amo na uncle mo nga, balik sa tinagan mo. Ano? Kaya't nang sakbay ka nga magsatan, kat manging mo ti palagpakawan na ka. Sige, Auntie, aglimak mo lang, itamit lang. Umaya ko na. Agawin ako, umay ko sa rungkaran. Umay ka sa rungkaran gan uncle, Auntie. Jag pulos nagtaktak manong name ng alak, dangos tilib ko. Kanang pakadak ka ni Maureen. Umayak. Ha? Umayak. Saan din? Nagsubliak naman lang dangos ni Maureen, sweetheart. Agkasapulan dito nurse, dito yung hospital, adot pasyente. No umay ka di, sikapay nga may kurang. Sige nga ron Ganunat ka. Nagsublikan naman lang, Wayne.
Wen, tapno may kanto alain. Ha? Sadya ta Ilocos nga agmiyag. Agindeng, nakayat dito Isabela ti kayat ko. Nagpakadakmat manong name kada tito, Bernard, tita, Lorna, kanda kiti anak da. Nagluwasak manong name nagawid dito Ilocos. Adak man ti lugar nga lakay nakak. Ti lugar manong name nga nakapadasak ti nakaro nga rigat idi ubingak. Kalpasan tinasurok nga sa ngapulo nga tawen manong name. Balbali nga nakita. Kan nakita kami manen kani Uncle Emil. Ti tao nga nang kupkup kanyak manong name yung sumat na ng irurumen kan nang paraparigat kanyak. Kat idi makitak tilangana. Kaslasana ka mamati. Isu ka di daytoy ni Uncle Emil. Ti bordek akabsat di tatang ko. Namin pinsanan nga naglupos dati nga nalukmag ka nabiskad ti bagina. Nandanisan kon nga malasin, nakakutkutong nga tilaingin kodil nati nang kalupkup iti bagina manon nemi. Sagay Santianges na. Matmatayan na angkel ko. Hindi pa nakakita tila nga akin kasasad na manong nemi. Nagarubos na kitiloa, kadyak pulos na galumiim nga nangarakop ken kuwana. Handa ako ng Kel. Angkel, isyak ni Lester nga kaanakam. Antoy ako ng Kel. Agmulagat ka, Angkel. Tapno makita na saan ka pa'y nga matay, Angkel. Agbiyak ka pa'y, Angkel. Agbiyak ka pa'y. No pa'y nakapsuten manong name. Yung karigatan na pa'y lang tinagsao para iti maudi agad daway. Tap namangig kong nalaing tiyara saas na inyas ko tilapahayag ko manong name. Iti bibig na. Kasla itapay laing manong name nga mangig ko ti saan nga nagubsa nga timag. No di kat arasaas itan numampay marigatan ng balikas. Ngaming karigatan natin nagsahukat ko nana. Lester, Barok, pakawanan na. Pakawanan na kuma. Pakawanan na, Lester, Barok. Hindi pa ilang si papakawanan ka na kayo, Angkel. Sa anak bulos nga nangimula itigura kan sakit tinagam iti barukong ko. Kapatay dilikudan ti amin para kanyak na kayo pa'y laeng ti kasasayatan. Kapatay panangalayo kanyak, kinumkup na, kinaiwanan, kan pinanakaldak. Hindi pinanawanak ni nanang na kayo tinagsanggirak. Di mismo nga inak kat may tunod na kami na ibayaan. Gimsi ka na kayo kini-anti auring kat saan. Bigbigak ang ikakasibibiyagak ti utang ko na yung mga nagim ka na kayo, Angkel. Imadayo akman gamsang kay pulos na nalipatan. Anda kaya kang kanahin dito pusok ken lagip ko, Angkel. Ang yaman ang kangkay di amin-amin. Naawan ka na kayo kinanti. Nalamit nga awanak. Awanak kuma itati pinastal nga ayan ko ita. Pasyad kayo di malayngik. Iso nga. Sana kang kumapailangan magmanawan ng Kel. Agmiyag ka pa ay. Tapno makasubadak hindi ka na imbagiyo ka na kaniyo kanyak. Agmiyag kayo pa yung Kel. Ngem siguro manong name na ikari nga day din ti pagpatinggaan ti biyag ni Angkel. Nasyak at talaga laengin tinururay na.
Kad kadagiti mismo nga takyag ko kabayat ng ngar-ara ko pek na Uncle Emil na uyos ti biyag na manong nemi. Natayan ni Uncle Emil. Ti tao nga no pa'y nagbalin nga naulpit ka naranggas kanya kiniingin ng pateg ko kinimbilang kong iso ti amak. Nga ore no Jack Marik na tidungukin pamateg na. Ngem isumet tinagrang tayak nga nakadanon ti pedestal nga ayan ko ita. Agawanak ken ka, Uncle. Lubasan yun nga marik na kan manggag ti panagyaman ko. Agawanak, Uncle. Agina na kayon. Awanin tinigat nga malakami kan marik na yo. Thank you, Uncle. Manong Nemi, nagtalin na edak, edisidong da, kabayatan ti bansahin. Basta mo ken kuana. Aging ka dimtengen ti panakahitabon na, Manong Nemi. Nagsubliak matlayang sa Isabela kalpasan ti makabulan. Nagsubliak matlayang ti ospital nga magtrabahuak, Manong Nemi kat kalpasan nga makatawan di Uncle Injaya kon kini maurin. Iti will you marry me? Adan duwa nga tawen si Puday di apasamak. Nagkalaysa kami kini maurin Manong Nemi. Nga ti kunada ti first love ket mamanuda kiti agkatuluyan. Ngemda kami kini maurin. Agpada adamo mi ti agayat. Siya ti first love na, isumot ti first love ko. Da kami tinagkagasat. Amo ti Diyos Manong Nemi nga pimpinatid kami, isungintid na ti bendisyon na kada kami. Nga da kami ti agasawa, kanagka agtinakaw naynay, itirigat ken namay, aging kasibibiyag kami. Kas kalikagum ti asawak Manong Nemi, dito kami Isabela nga nagindeg, kanang ipatagder ti bukod mi nga balay. Wine. Ni Auntie Auring, agraman ka ni Joy nga kasinsin ko, dito matan Isabela nga nagsublida. Ta dito nga ron ti puon ni Auntie Auring. Nakaragraksak kami Manong Nemi, nagtitipon kami. Kasla awan liday, ngayon kam nagpasaran. Kasla awan digiti piglat apakagitaak itiranggas idi dedi Uncle. Nga dahi tangaranggas na, panangiruman na kanya. Iso, itirang tayo, anagrang tayo. Adanon iti pedestal ti balay. Iti agdama Manong Nemi inawanan ti asawak ti mo nga bunga ti ganit mi. Ket ti agdama ka sa saad ni ta agit risgo gabutada kami ti gabuta health worker kami. Dito yung hospital Manong Nemi nga pagtrabahuan ni alagat aduman di kiti COVID cases dito Isabela. Agam napigsa tiniatarulay sa mga gasawa. Dadarami din mi tap nagastagat napigsa iti immune system mi. Ado di kiti panaka-examine mi, para-test mi. Ngem agam yaman kam kinahapo Diyos kanayon nga ag-negative kami. Actually, Manong Nemi, adun di kiti agre-resign nga nurse ka doktor. Gabuti kasto nga sitwasyon iti agnama dito'y pandemya, COVID problem. Ngem ni Apo Diyos akang kanayon iti pagsamikadan mi. Amok Manong Nemi nangig kong imbagbagam nga damat anak mo nga nurse iti Las Piñas General Hospital numanen na may bagam nga slakayadan di anak mo tag-surrender. Ngayon, papigsahan nyo, pakinakam na ni Apo Diyos, pagkasama ka nyo, agbalin nga na tibker, lumaban. Let us fight. Lumaban tayo. Oray met no anyat kasasad tayo, oray ang dake nga natalgad dito. O nagtimala yun, no dumting tika dito nga, orasyon.
ora adda ka man iti ayan iti COVID na patient, no talaga kaya naikaring agbiag ka. Lumaban tayo, kabailan tayo. Malpas tumatlang dato nga problema tayo. Dati kang kanayon may bagbagay ti asawak, manong na imi nagpadpada ka mga nga nurse, frontliner kami, manong na imi. Sami kaya tag-resign, ito iti napili mi nga trabaho. When? Dito iti napili mi nga trabaho, iso nga, aging ka, nga natibkar kami, lumaban kami. Agyaman ako ray, ti anos mo, manong naiming, nga nangibasa, kalpasan nga. Nagayim ko ni Lady M, kad iso mismo, tinak nang isalaysayan na ti pakasalitag. Adoon na yung sami siguro, dagiti agpaspas isalaysay kan ka, manong iso nga, ni Lady M ti pinilik. Tamok, nga naliing nga mangurnos, kadagiti pakasalitag, akasmet kan ka. Sabay ko mata nakaibati ang idaadal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga dimngeg kan nagbuya. More power to your program, manong, and God bless. Toy nga radagyaman nga pagayam mo, Lester, iti pa nang isurat ni Lady M.